ngicela sibonisane ke njengabantu njengomphakathi nabantu abasiphethe. Mina kuleyo ndaba eyomuthi ngizoyikhuluma ke njengomuntu uwafika dala lana nolwazi lomuthi. Ngoba singabantu mina ngathi I belong to Bantu Group. Mangifika lana nomfowethu nangu uSkothani saba nogogo kumama gogo Maria wakumama eFaraji wasafulela kulolu lwazi ngoba usithola nathi uthi wabona ukuthi nathi sinolwazi njengale khaya ngikamka khona ke sina emithi eminingi ifanayo nemithi sesitholela njengamina okhulumayo umuthi asinto ngiyifundelana ugogo uzalo baba beka lapha balokuthuma ke bafethu ngababonisa njenge uvula kuvaliwe sisebenzisa ngendlela efanayo ngababonisa njengomalilisa simsebenzisa ngendlela efanayo ibhozane ilibotololo miningi emithi to count it by few. So ugogo makasibona nolwazi nalomfowethu wasibeka kanjalo lapho ke eFaraji safunda lokho sakufundayo sathatha omunye umkhulu wasiletha la eBhenki I think kube 2011 masifika lana vele umfowethu kuba maphanga akubengelela baba nalaba bafowethu batholela eBhenki. So olobaba usilethe lana wabona ke ukuthi nesidingo sokuvula eChemist elokishini. Le chemist yasesekelele leyo libonayo iqalwe 2014 makuvulwe eKetchimo safika noSkothani all along sisebenza kahle nalolo lwazi then lokufunda safunda ngoba ukwazi kuphela ngithi sinabo baba uTshabalala unfortunately akekho lana sinabo kokodlondlo bomkhulu kumalo baba kunene nabona basifundisile sede kulolwazi sinalo thina ke nathi njengoba sina ezinto sisaziyo sizifunde kumalo sabonisana. Mina ukubona kwami njenga ngithi siqale 2014 lapho asizanga sibe nenkinga ke njengoba ngizwile ukuthi abanye baphuzisa abantu emithi abantu bashone kwezenjalo angiphikise lokho. So nami ukukhuluma kwami ngathi konke ngiyakwazi kodwa ke into ngicela kube nokuzwana ke njengabaphathi manibeke umthetho angeke sibaphikise mala ukubona kwami ngithi nathi ke njengabantu abasebenza kudala kuna something si-edile ku-community ngoba njengamanje lama-chemist manje se-amilayo nakuphuphelokishini qala omunye omkhulu nethi namhlanje abe angekho wasithumela-ke simpresent umkhulu wase-eBantu Chemist. So singathi all along sibe sibantu ababi no sibe khona sikwenzile okukahle baningi abantu sibaphilisile bafowethu ngaba nabantu abafakazayo ukuthi mina ngibhebhethe into esesoso ngaphola kulaba bantu. So ama mistake ayenzekile ngicela sizame ukwalungisa kodwa bonke abantu singabaponseli kulama mistake wabanye ngoba ngizwa ukuthi kune scam abantu bascam abantu hayi ukuthi wonke umuntu we-chemist uyenza. So into ngicelayo mangiqethelela abafowethu kube nokuzwana-ke ngicamba bekise enye into nangu umfowethu nangu lokugqoke elendeni emnyama yena umuntu unolwazi baningi abantu abafundisile since yena waqala ukwenza lo msebenzi we-chemist usebenza nabantu balana eSouth Africa vele if bebakhona bebazokuba abafakazi bakhe bathi lokho ngikwenzayo lokho kuphila ngiphilayo nangu lo muntu njengamina-ke ukhuluma kunabantu ngisebenza nabo abantwana bala ekhaya ngoba mina ngasho ngithi okay ngivulile eChemist angithi ngivule ispace somsebenzi ngithatha bona-ke ngibafaka esipanini nabo ngibafundise lokhu ngibafundisayo umkhulu umfakazi wami nomkhulu ubusha umfakazi wami ngokondlondlo umkhulu Jabu. So khona lolo ulwazi abantwana noma abafowethu siba-afulelayo abala ekhaya ngoba mina ngikhuluma ngithi no akusimnandi one day uzofika isikhathi ngithi hayi bafowethu mina ngiyajika-ke ngibuyele ekhaya khangafule lolo lwazi ngibashiye nalo wayibona. So
makuba nenkulumo ukuthi mhlawumbe abangaphandle siyaboshwa kuphela hayi no angiphathekanga kahle ngaleyo nkulumo khona ukuhle sikwenzile bakithi ngiyabonga bafowethu kuvele lento yenzakalayo namhlanje siphakamise nje ukubonga kiloko ngoba ezinyangeni bona indlala ikhona yiningi and namaphutha ngakini hleze wona akhona but ngithanda umkhulumosho makakhuluma so ukuthi uma uyikhulumela akufani noma uthulile uma ukhuluma kusho ukuthi kuyoba nokusebenzisana phezu kokukhuluma kwakho kanti nina nikhuluma emandleni isho ukuthi ekudleni kwethu so kulaba abasetafuleni ngenxa yokuthi babe nombono sekuyoba lapho ekuyoba khona nokukhuluma khona kanti ke vele thina singabahlali base-Witbank siyizinyanga indlala yona isibulele and kungenzeka isibulele ngokuthi sihleli and kungenzeka isibulele ngokuthi senithengisa nabomabhebeza uyakubona maso mina seyimabhebeza uyi-30 rand mina lo muntu lo yakose ngimsebenze la nto leyo umabhebeza lo yasekasebenza uyaphuthuma sho ukuthi mina manje into engijabulisa kakhulu ukuthi kuyakhulunywa nani baphathi bangabantu angibakhulumeli ngoba nami ngikhuluma songisendlaleni ngiyofika endlini singwasikha kunamuntu oyongena kepha bona mhlawumbe bayothengisa leyo mbepha kuyoba na something uma nina niyokhuluma nabo hlezeni kungaba nokuphila nathi futhi singabahlali siyizinyanga esingathola isinkwa hlezeni kungabala ukuthi nina ningabaqhamuki eWitbank we count you ukuthi you are not more than 40 or 30 chemist enwavulayo ngenza umbono bafowethu kanjalo and kulama chemist wenu uSARS or usasa yini lokho okudonselwa imali yebo angithi isikolo siyabulaleka ngenxa yalabo gogo mhleze ningadonselwa kanjani uyakubona leyo mbono loyo uyoranwa yini kungapha kubaphatha ukuthi ningadonselwa kanjani ngoba nathi siyadonselwa lo SARS bantwana basekhaya uyakubona amaphepha womthetho ninawo yini wokurana lama chemist wenu ubhuti inkosi yami Ncisi mntasekhaya ngoba iSouth African Party uqisho wababulalisa amagama wakhulumayo aqisho wanibulalisa ngoba ukhuluma ngenhlangano nathi sikiyo sizinyanga and leyo nhlangano inhlangano engakwenzi lokho mkhulu ayizenzi izinto ezinjalo angeke inenzele izinto ezifana nalezi ukukhula anikhulumela kizo ngayo uyakubona so ngithanda ukubonga kini baphathi ngathi futhi ningasiduduzela sizinyanga niphe nabanye lamandla sisebenze siyirane lento leyo ngokukhuluma ngoba inyanga la iba nomsindo khona phuma ibhokisi kepha inyanga iyaqoqa indaba besiyalo ngiyabonga. On the paper you say we are going to about reconciling and see the way forward. What I'm asking the leaders would at least before omuntu akhuluma wethu bahambe ekhaya kithi umnotho nathi sikhulele la thina abanye sifike la isikhathi sasemngane mina 20 years ngingaba ngisebenza nemithi webo mina abantwana sinomuzi njengamina if umuntu azovuka uthi hey nihamana it is not about reconciling. What I'm thinking is the best way is maybe we can have 5 representatives this side and 5 representatives this side. We see a way forward. Would know amakhemisi kumele asebenze kanjani because namhlanje nisibizile into yokuqala uthi sizobanikeza ultimatum before and yet the paper saying uthi we are going to what reconcile. Yangizwisisa mina into bengicabangayo ukuthi before even the meeting comes at least bewumela ukuhlale uthi no siyabaxosha siyawazi ukuthi no sizosixosha ayosixobisa nje ivaseline usikhohlisa. If it is us going it will be like that. If uthi sizwane mina ngicabanga we should have at least 5 representatives this side and 5 representatives this side. Mukhale nezinto zifunayo uthi no sifuna lokho nalokho nalokho nathi sibatshele ukuthi sizokhona ukwenza lokho nalokho. If kuna izinto mfuna sichange we can change, we are human beings yebo mara sihlele impilo yethu ila noma bathi simazayizayi we have no problem but nathi sinabantwana
nathi kumele siphilise abantwana bethu. So when we wake up in the morning uthi silwa akusebenzi. Mina the only thing I'm thinking of uthi sihlale phansi, you get 5 representatives, this side, also this side, you draft the rules. Uthi if nizosebenza, no kumele kube nomuntu wala owala. If kuzoba so, kumele niyenze so na so na so. That is what I'm thinking.